Plavi su prije 20 dana na Aldo Drosini slavili s 1-0, jedini pogodak postigao je Junior Fernandez. Fini dupli pas ovdje, evo Pjace, prilika za udarac, Pjaca i nema pogotka. 25. minuta, najveća prilika za Dinamo u dosadašnjem tijeku susreta, trenutak inspiracije Marka Pjace. Javljamo se uživo sa Travnjaka na Maksimirskom stadionu, gdje će se za kojih 10 minuta održati uzvratna utakmica između Pulske Istre i Dinama. U poluvremenu slomio je sada sjajno Pjaca i bit će gol. Bit će gol, debitanski pogodak u Dinamovu dresu. Ćorić lagano, sigurno vara vratara gostiju. Dinamo od 69. minute vodi 3-0.